Peticiju za bojkot američke voditeljke Chelsea Handler za samo jedan dan potpisalo je oko 12.000 ljudi iz celog sveta. Peticiju su na internetu pokrenule sestre Ajdarević, koje žive u Nišu. Američka voditeljka je, da podsjetimo, u svojoj emisiji na jednoj kablovskoj televiziji izvređala srpsku muzičku publiku i Srbiju posle koncerta Amy Winehouse u Beogradu. Jelena i Marija Ajdarević su peticiju pokrenule na sajtu change.org. Među 12.000 potpisnika su i Amerikanci, Englezi, Hrvati, Srbi iz celog sveta. Kažu da su bile uvređene načinom na koji su američka komičarka Chelsea Handler i njeni gosti govorili o našoj zemlji posle katastrofalnog koncerta Amy Winehouse u Beogradu. Ono što sam čula u emisiji, znači Chelsea Lately, to je neoprostivo. Podržala ih je i Facebook grupa koja bojkotuje Chelsea Handler i do sada već ima 25.000 članova. Mi smo narod koji je dovoljno napaćen i stvarno nam to nije trebalo, ne samo nama, bilo kome na svetu. Znači, diskriminacija je nešto najružnije, po bilo kom osnovu. Jelena i Marija kažu da građanima Srbije nije dovoljno izvinjenje koje su neki od gostiju iz emisije ostavili na društvenoj mreži Twitter. Jedini cilj je nama da se ona, ali zajedno sa ljudima koji su gostovali u njenoj emisiji, javno izvini na svojoj televiziji. Chelsea i njeni gosti su u emisiji rekli da ne znaju kako je Srbima uopšte dozvoljeno da idu na koncerte i da ne razumeju zašto se u Srbiji koncert naziva katastrofom kada je bilo toliko etničkog čišćenja i genocida.